Hello lovers, hello everyone, kama kawaida hii ni Indundi TV musanzwe mubizi n'ahandi mwokumvitwe nkiri ni Alan the really Saturday mtwenu muna bakunda umuntu mukunda sana ndabakunda cyane kuba ari ngahi Bujumbura hagati mu gihugu hanze y'igihugu muri abantu banje ubu sasa nje n'ibintu bishasha nje n'ibintu binyica niko na pamoja na Mr. Joe afu n'umuntu nemera sana kunda ko mutono turenze amfise inkuru ziryoshe aba screenshot y'abaririmbyi basanzwe mumenyereye ndazi namwe murabikunda sana ni Indundi top secret ntawe mbikiri siri usinifanye rafiki yako sababu mimi ebana tamwaga vyote watoto jua unajua nini ndaje Mr. Joe uko na girlfriend girlfriend unajua tena ina trend tu yani tunasikia kama imewekwa tu fast fulani ila noma sana afu mimi nasikia haijatoka hii video amekosa tafanga kulipa nasikia mtaani wanaongelea utaweza basi wana Saturday angalia sitavyo atachia hii video. None lekio batama erifise cyangwa Saturday agumashira ku mafuta. Nadhani base tu inakaa. Afu besto niko namuona anatoka kwenye showroom monge hapo anakula video hivi. Afu video na vyose mugatondo ndayibura nayibonye. Basi umeona ngisa mjaza pale rumonge nini mambo yalikuwa fresh tu. Yani ushatse kuvuga yuko abantu baje kuraba besto. Yeah sasa. Ngira nta numwe atamozi Belle Nice n'umukobwa byari maze imisi biriko biravugwa yuko Sabi baba baravuruganye bagahebana Sabi byo biriko biramugora gutora undi mukobwa ariko twamubonye baja mu rumonge mu kugaruka ho yaravyunye bafashe video bari kumwe ariko ku bantu mukurikirana urubuga kuri Sabi Light King yo page je nabuze video mu gatondo je mu ijona inayibonye arono why Sabi barafuta ariko nazikara abantu turi update ku bantu mwari mwayibonye no document twari twinshi ariko best yarabere bari kumwe n'umuntu wowe umeona ile video lakini mimi sikuiona lakini tunaanza kwanza na first big top secrets ile unakuwa ujui utambui lazima tukae tunapata vitu vya mpya tu ambavyo tunaanzana nani na Mr. Bobby. Mr. Bobby huyu jamaa noma sana afu mutipe je waranyica lovers no muririmbyi w'umurundi atuye mu gihugu ca Amerika n'umuntu akora ibintu sana biryoshe wowe nimburi kurabona Belle ya kwa Diamond hariyo Bobby yayishize muri video avant afu Bobby akoresha imiduga irenze sana hizo ile gari ni zake Bobby no afu nimeona pari Bobby anaendesha ile achunguza vizuri afu jari kintu kiriko kirantesa sasa sinzi kaka gafoto muri video kabona umudemu baze kumwana muri video zibiri afu umukobwa aratrackinga sana muri video hadi Bobby anacheka sana inasemekana Bobby ameanguka in love yani habari imetrend kidogo yani hata kama watu kutambua kwa Warundi tofauti yani kiangalia hapa kidogo yani jinsi ninavyoona mimi ameingia kwenye mapenzi fulani ali muri mood kabisa yani paka tunasema hivi hatujaelewa she has a big booty like Kim Kardashian mimi na ile manaka sana abakobwa jisi ndamenye bakura Mr. Bobby ebana wegira uraba umukobwa kabisa biriko birasarisha sana umwana uramuraba for big booty like abantu tutazi hii ni habari ya kwanza tutapatia habari ya pili kuendana kwenye Double J utipe na niuwa mugisha janje niyo ebana n'umuntu ari karabica bigacika ariko sasa muri Bantu Boys sinzi biriko biraba nimba Double J rafiki yako Double J acha hapa hakuna urafiki hapa yani kazi unaona kazi nini afu nimeona picha moja hivi kwenye shoot ya Makanya ile noma sana kama walimfanyia video sijajua kama itatoka sasa na yeye akawa kama search B mbona video ni ya pale video pametoka mida ya love wakafika mafuatia Makanya kwa kushuti sasa ni wewe katoka mbele ya Makanya sasa sijajua kitu fulani wanakosa kutoa video utakutana na ule mzee Haruna amebana amesema ngoma ikatumikwa kwangu siwezi nikaachia yani pana pesa fulani utakutana ameomba mshiko afu sasa nimba Bantu Boy asekurekura vitu ya muziki si ibintu byo kubana abafani ngira muri ko murabibona Double J musanzwe mubizi video yarasohotse ni giki kibuze ni giki kikibura kugira ngo muze muraduha ibintu kandi video zirakenewe amajwi yanyu turayazi tusanzwe tuzi ko muririmba dukeneye ibintu sijui kama unaonaje mimi nikimwangalia Double J ni mtoto kizazi sana kacha muziki mikali yani sijui sababu gani atoe video afu boy waangalie tikisi afu ushauri kidogo kwa Double J ule mtoto amlipie gym sababu ni boga handsome kabisa ule dogo ni handsome Double J kijana mdogo afu mbichi handsome mwenye nywele hivi mafuta lakini ushaviona lakini mwili utafikiri anakuwa pale kwa mama ni tilie bana marage mengi ananenepa
Angalia gisi bantu bota mfanya mambo mazima nini. Ngira hii ni top secret atahandi uyisanga atari kuri Indundi TV. Tugira ko dukebura diaspora mwasinziriye sana na babi twiteze na uri kuraryama cyane. Really we nite panta nyeusi. It's not from Wakanda, ni from Burundi. Indundi TV tuko turabakunda. Wowe gira subscribe usoma amajambo akurikira ndazo tubibona barakwereka ingene uza kubigira haraga kengeri kari haje uzuranka update nazani uona kwenye Kiswahili wanasema ngweti bonyeza kwenye subscribe hapo utaona pale kengeri pale ndende kitakuja unafuna kibonyeza na chenyewe ili kuwa kwazo first. Ukibonyeza nomva nimba ari machine cyangwa telefone amakuru zarasona vile ndio unataka vile yani ukibonyeza tu pale ili unapata kile habari kikubwa sana ile noma yani kuna update first wa mbele update wanasema wa mbele wa kabiri kisasa uiro nkuru wa mbele ndio. I hope ko tubakunda cyane. Let me tell you that I love you namwebwe turabantu. I love you so much. Ni Indundi TV pamoja na Indundi Top Secrets. Pull up.